wathi uJesu esezelwe eBethlehema laMajuda emithini kaHerode inkosi, ngakho-ke kufika eJerusalema izazi zivela empumalanga zathi, "Uphi ozelweyo oyinkosi yamaJuda na? Njengoba siyibonile inkanyezi yakhe sisempumalanga, sizokhuleka kuye." Wathi ukuba ezwe lokho uHerode inkosi wethuka eJerusalema lonke kanye naye. Wahlanganisa bonke abaphristi abakhulu nezazi zemibhalo zesizwe, wabuzisisa kubo ukuthi uKristu oza kuzalelwaphi na. Bona-ke bathi kuye, "Uzozalelwa eBethlehema laMajuda, ngoba kulothwe kanjalo kumprofethi ethi, wena-ke Bethlehema, lizwe lamaJuda, kawusiye omncinyane emizini yezikhulu zamaJuda, ngoba kuwe kuzalelwa umdoli ozakwalusa abantu bami bakwa-Israyeli." Lapho-ke uHerode wazibizela izazi ngasese ukuba aqondisise kuzo isikhathi inkanyezi ibonakale ngaso kuzo. Wasezithumela eBethlehema wathi, "Hambani-ke nifunisise umntwana lowo, kuze kuthi uma ngimfumene nibuye ningibikele, khona nami ngizoya kukhuleka kuye." Seziyizwile-ke inkosi zemuka. Nanso-ke inkanyezi ebeziyibone empumalanga ihamba phambi kwazo, yaze yama phezu kwalapho umntwana ekhona. Zathi ukuyibona inkanyezi zathokoza ngentokozo enkulu impela. Zangena endlini, zamfumanisa umntwana kanye noMariya unina, zakuqa phansi, zakulela kuye, zavula amagugu azo, zethula izipho kuye, igolide nempepho namakha. Seziyalwe nguNkulunkulu ngephupho ukuba zingabuyeli kuHerode, zaphindela ngenye indlela ezweni lakubo. Nalo-ke ivangeli lenkosi. Adunyiswe wena Kristu. Igcwalisa lokhu okubikezelwa esifundweni sokuqala. Ikhuluma ngabantu abangcwele, noma ikhuluma ngale nceku esezibone ubuso bakhe uNkulunkulu negama lakhe labhalwa emabunzini akhe. Ubusuku abusekho khona, abadingi ukukhanya ngesibani nokukhanya kwelanga, ngokuba inkosi uNkulunkulu yabakhanyisela. Bayakusa phakathi naphakathi. Ngithi-ke le ncwadi yesambulo igcwalisa lokhu okushiwo esifundweni sokuqala kuthiwa ukukhanya eMsakeni. Yenze njani incwadi yesambulo? Iyakugcwalisa lokhu. Ukufika kwalenkanyezi noma ukufika kwaJesu olilanga, ikona futhi okwagcwalisa sona lesi profethi sikaJobe sika-Isaya ukuthi kuyafika ukukhanya eJerusalema. Wathi esefike wavuka esezonyukela ezulwini, wathi, "Angeke ngimshiye ndoda, kodwa ngizomshiya nani? Ngizomshiya nomuntu ozomela, ngizomshiya nommeli." Kwenze njani? Wathuka elimoqonele lo esithi masifuna sithi awukhanyisa iy'mbono zethu, kwaqhubeka ukukhanya. Yiko lokukhanya isambulo esikhuluma ngako ukuthi kuyagcwaliseka kulo mkhosi wanamuhla, lapho sibuka khona uJesu njengokukhanya ekhanyisela thina. Buka-ke esifundweni sokuqala u-Isaya ibandla akhuluma ngalo, le bandla ekukhulunywa ngalo kule ncwadi yesambulo awefani. Isifundo sokuqala sikhuluma ngebandla eliyithi
ibandla engithi ibandla elisesempini. Bese isambulo sikhuluma ngebandla elinjani eselinqobile. Ingakho mhlawumbe namhlanje kuthi kunyaka omusha kade sikunetha onyakeni ophelile ake sithi siyibandla elisadwa sibheke phezulu leli bandla eselinqobile sithathe izibonelo kubona ngokuhamba kwabo ngoba njengoba beyibandla eselinqobile sebelele noNkulunkulu bembheka ubuso nobuso ebakhanyisela nathi siyacela ukuthi basikhuleke. Uma ifike ekhaya bayabuza njalo abantwana ukuthi baba wethiwa yini ukuthi umuhamba kuye endaweni lapho uzokuya ngomuntu wakhe ngoba phela ubongo ngaphala nje ukuzwana uqhubeke lokho ingane zinombuzo ukuthi kwenziwa yini baba ukuthi athi engaboni kodwa ahambe phezulu kuthi ngelinye ilanga sivuka uganga ngoba ngibuka ngena sithatha ithoshi ingane zifike sekuyikhathi zantambama uyaqala uyazipha ubivela ukuthi iqatha zakhe phela ukuthi masezohamba masekuthatha ithoshi lakhe akasangoni ngalelo langa waqala wangaya ndawo yabuhlungu inhliziyo wasathe uyabuza enganeni ithoshi lami ingane umntakazi Batala ngosuku lesibili zabona ingane ukuthi cha ifunde esiyenzayo ngathi ke manje ake sibuze ingekho into ukuthi kade yini eyenza ukuthi aphathe ithoshi bengaboni uma zibuza useyazifazela ukuthi cha awukadingi ukuthi akuboni kodwa ukuphatha kwami ithoshi ebusuku ngenzela ukuthi laba ngisuke sengibulisana nabo yabona sesixhagene babona indlela nabantu abenza ngakini babona ukuthi khona umuntu nabangamshayeli uthi-ke umhlabeleli sengiqalile uhambo lwami olumkhonyisayo luvele ezulwini uma uyibheka-ke impilo yethu yokukholwa impilo efana nani efana nohambo okwathi ebhabhatisweni wethu sanikezwa kwathiwa yamkela ukukhanya kukaKristu kwathiwa lalela mase unikezwa iholika uyaxwayisa kuthiwa qaphela ukuthi lo kukhanya kungacini uzibuzeke namhlanje ukuthi
uKristu uJesu ibani ukhaya. Uma ke bazovumela bazile ukuthi uma uyibona inkanyezi ikhaya ebusuku nenyanga uyibona ikhaya ukhanya licosha kuphi elangeni akeni kuba ungayisemfuna angithola ichaza cellphone unayo uyarecharge apart ufake ekhaya ngazifaka malini acharge lethe buzo lethe mayindeke bakufuna naba endisho ukuthi ngaphandle kwale inyanga eliuKristu Jesu thina sizikanye zingeke sikwazi ukukhanya baze bathi isisho sase-Afrika izebra liyizebra nani ngemigca yabo nalelo migca leyibhalele nebhobho. Ngakho-ke uma ungakoshi lokukhanya kuKristu Jesu ubona nomuntu odukuzayo ukuthi ngiyakholwa kodwa asiboni ukuthi lo muntu uyakholwa abonakali ngoba phela kuthiwa kufanele kubonakale nangemisebenzi ukuthi uma uthi ngiyakholwa yebo ubonakala ukuthi awuyakholwa. Uma uhamba ehamba umuntu abonakala ukuthi cha uyahamba umuntu okanyisela umntwana kaNkulunkulu. Ngiyamthanda ushelisisa abakwazi uNkulunkulu okwelekile. It is hard to come in contact with Jesus. No matter who you are, where you live, you can be the chiefest of the sinners, you will never be the same. Hey, uyakwazi ukuthi nawe uqoshe lokukhanya bese wenze njani ukhanyisela abantu. Indoda engaboni yayithi yenzela abanye ngoba phela yona ayiboni. Mhlawumbe uma kuwukuthi ukhanya okwamele babhadisweni sekucimile noma mhlawumbe akusakhanyiseli wena ongenani khanyisela abanye abantu. Bukela isibonelo kuKristu Jesu owade ukuphila kwakhe wathi ngizoba yiko lokukhanya wathi ngizoba fele bathumela ubongo lezobakhanyisela. Uma ubheka ke izazi lezi zabona lenkanyezi zaseziyilandela ethi ibhayibheli uHerod wasilakusela anosaba isithupha wabizele khona anosaba izinto ezenziwa ngesense anosaba izinto ezenziwe emakholeni ngoba kuyafika ukulwa sithe izinto zokuqala ukulwa nokumnyama basefika ubumnyama lalela kwabashadile yabona basefika ubumnyama emshadweni wakho ungasekho ukukhanya wenze njani uya-understandiswa ukuthi cha kunesemfolo efanele uyithini akithi uma sefikile ubumnyama mhlawumbe kwi-relationship okuyona uzo-understandiswa ukuthi cha sibani bani ngizomqoka ukukhuluma avume nathi wena yabona basefika ubulwa mzali kusebuzi mzali athi hayi bosibani bani ihambe phambi kwakhe sefikile ubulwa laleleni nokukhala lalela basefika ubulwa uphuma umuntu enekhotheka kodwa akuyenza abantu uma sefika ubulwa kuphela bonke kodwa ungenani akuthi ukufikela lokomuntu akuthi ukufikela lokobumnyama bese ukhumbula ukuthi wena waphathiswa kwathiwa yamukela ukukhanya kwaKristu okungenani noma ngakukhanyisela mina kodwa khanyisela abantu okungenani lalela ubabizela ngasese ngithi asizixwaye into zangasese ngoba uzobatshela ukuthi cha nami ngifuna ukumkhonza ngifuna ukumdumisa engaqondile lokho inhloso zakhe lezi sidlala nje sitshela ukuthi sizengahlosonye yokuvela emhlabeni igcwele kodwa mhlawumbe bethu lana ngithi kuphona ukufa khona abazobona babona baze basayise abangasonto siyasonta uyofuna umshado esonweni silapha nje mhlawumbe nathi siyafana noHerod ukuthi
sisho okunye kodwa izinto zenzizokunye abanye bethu asabhekile ukuthi sisenomhlaliso yezweni siselokhanya kuKristu Jesu sesibheka ukuthi uma ngenze iduty yami noma uma ngenze umsebenzi wami ephezulu ukuthi ukuze bangibuke bangibone enthanda ukuthi ngisho ngakuthiwa ungayishaya iweji yakho ukuze sibone uyishaya iweji yakho babashaya nama-highway esikhathini samanje umuntu abubhaka ukuthi lapha washaya bakapisa khona ingwendi abakhongi lathe washaya ukuthi bakho kodwa uma ungakhonekthile nalo Jesu usemnyameni kuhlwele nathi izinhloso zakho uma uthi uzelisele ingwendi ukuthi ngizokwenza uma ngiphuma lana ngoba ngikuzelele ndokhaya ngoba ngikuzelele ukholo lwami lobe ngiphuma masonto onke ngithi ngiyakholwa noma oqebele oyinkosi uma ngikhuluma ngokuthi asithi sisho into sibe siyenza noma asithi sizifanyezi angisibizwa ngamakhweli njalo sebhekisa amakhweli abanye nobabade ngokuthi ikwenzile umsebenzi wathi ikanyezi laya ikhweli mhlawumbe uzibiza ngekwezelihle ukhanya sekuphele mhlawumbe uzibiza ngekwezelihle awukwazi ukuthi ongena nongazibhekiseli wena ufisa ukhanya usibizela wena ukucimele wena usucimela nabanye abantu awunikisi nendoda eyathi ongena ndibonisa abanye uzibiza ngamakhweli akhanyayo amanzi uma ubheka umsebenzi ukholwa besibheki ikhweli elikhanyayo uzangasaba ukuthi umholi iwabacela ukuzuzelwa ikhili yayo iyo iyo by NP53303 upanda lokupani lalela ithi mina iba siyawazi angisho kahle ukuthi akhona abantu angisho kahle akhona lawa la sifaka khona lapho efakhona ayibona amasuki lawa athi yabona amasuki kimilangeni abafake izicathulo ezinesimbi phambili ukuthi uma ingena inceku kale vele isathulo esekwenze konke umfundisi loyo noma inceku leyo isikwenze konke kwafundwa izwi yashumayela eqebula yayibeka abantu izandla bathe ekugcineni yathi ngicela abantu abaningi iphela uma ibona unkosikazi esukuma unkosikazi wayo ngoba phela bayathatha bona thina sithatha ngeziyazi uthe uma isukuma unkosikazi eza ngempela eza kanye nabantu abaney'nkinga wangakholwa kahle waphinda futhi wathi ngithe abantu abaney'nkinga waqhubeka weza uthe uma efika sebemile bonke phambili bayisedlula yena wasemthuthi imicrophone uthi nini uthi yabona njengoba nimbona uyashumayela ebu udiliza uglory uzaqhume adiliza glory to Jesus Holy Ghost fire ukwenza konke uthi beshumayela bonke abantu baqhuma bathi kodwa ekhaya awukho umehluko phakathi kwakhe nendesikuyi ekhaya uyashaya phulani asabuayikoko kodwa la ukuyeza ukuthi wenza iba yikanisi iba yikhwezi iba ukhanya ukaKristu wakwamukela ayokuphiphela hayi ongekho kodwa ukhona kuzokhanya okwenzenjani okuthatha ukukhanya ukuthi uKristu Jesu
wokuphila kwakhe okungenakufa. Ngalokho-ke siyekubela uBukhosi bakho inqubo sikanye nezingelosi zonke namaviyo onke asezulwini silokhu sithi Yeah.
katika Yesu sifananishwe moyo wako leo. Osi kumpole tangalagwa ito sa benibonke kuleta libeno sana upeleleo ikalela upako wetu Francis na bishop wetu kando Venetia na mtizi wake ubare kanye na bonka basi kabeni tokuti ibregera na batone be pasa be ukilo msaba sebelela kutongo kwa polo be tembelo kupugare kupeni kapluga sabo ipatelela mweli bisa na msani osi bape kukumula mkulela wakuti Uze usibana makikuyu bako usibana Maria na makurungulizo mbere y'Imwele na bakokore kanye na bokonge banga lusoke sikati aba bese ya ndano yako masikukonge na kwa tudumise ngo Yesu ino ndana yako naye Kristo siganye naye sikuye Kunyeni moyo wako leo longe utumono kuonga kwako ama somanta kuzekwe pakate